Evo, nakon dugo vremena obukao sam duge tajice i jesen je oko mene. Imao sam jedan velik cilj sportski koji sam napravio i sad odjednom nemam više, pala mi je ta motivacija, malo se osjećam izgubljen. I što sad? Ovdje su 3 moja savjeta kako ćeš lakše prebroditi ovu krizu kad odjednom nestanu utrke, pa makar imao neke sitne utrke ispred sebe, i kako ćeš se lakše pripremiti i probuditi u nekom tamo post-Covid-19 periodu sa novim friškim ciljevima. Prvi, da kako nemoj odjednom stati, napravi to malo glatko. Uvedi jutarnja trčanja, večernji trčanja, upiši neku teretanu, neku bazensku dvoranu, jednostavno uživaj, odi u šumu, beri kestene, kombiniraj to sa joggingom, razgibavanjem, radi na koru, na mišićima, jednostavno ostani aktivan i napravi si jedan aktivni odmor prije nego postaviš nove ciljeve. Drugi savjet, daj malo pažnje onima koji su ti dali podršku na putu prema tvojim sportskim ciljevima. Izvedi supruga ili suprugu na dobar film, djecu, ako imaš prijatelje, svakako druži se, poštuj distancu, ali nemoj se izolirati, jer mi smo na kraju društvena bića i taj ležerni efekt nam je bitan. Treći, sigurno vrlo važno, postavi si jasno sportski cilj i napravi si sportski plan. Pronađi si trenera ako nemaš i neka ideš jasnim putevima. Oni ljudi koji su postavili jasne sportske ciljeve, pa ne moraju tu biti samo i utrke, nego da budeš najfit u 2021. lakše ih postižu. I evo, idem sad nastaviti trčanje, a neka jedan od tvojih sportskih ciljeva u 2021. svakako bude Wings for Life World Run utrka u Zadru, gdje trčimo za one koji to ne mogu. Vidimo se i ugodna jesen.